Okuluca hilgi sıltan heqa üytü tutaraçlarga sana mexanizmlar kiriyaqtara butuğunan bihigi sihirli bugün az süel onun oran tahara pромышленность департамент halaçta Vasiliy Vladimirovich Afanasyev tarakapsitiyaq bir ütü hastardan. Tutun bugün günge opsanan üytü tutaraçı John Aksana töhünü. Töhül baktı. Otan çöpçe terke aksoq, etni oturun birgin bihaqa qas nehle gayı çahına John terliteler Krestiyanska qaysı elbette. Ondan tühençana nağıldı Respublika'da. Olta tengden kırdı haykinler elbette hellerdi o yani hellerdi. Количественный ötleri oxlabra bu bideye kılları gördük bitne gayır. Kınan buran üy tuttarağına bir heneki tühençe ona asıllahtan statistik gördük bitne elbette herkese. Etetleri öte toqatar eçağına. İdatton bu bir Jommut birgin terehine qayıstılar, onu Krestiyanska fermerske qayıstılar. Bir öndarınaqtan elbette üytü olahanga üle gitirner eldir. Rahatta oturun ol bihigi tühençe 500 tühençe 600 kile bir naqtanı bolaq bitne bayıl bu oturun ortaya hımmet 2 tühençe horo qayıstılarga ekin ardı üstü tühençe bir naqtanı bir bollar. Üytlerin ığın baran tuttaraççılarga tuğ olar yekilde sığına tuttarar banalar ördeydi o? Bu ehil hanga te qayısı tağı kolundan kirerden bastıkı yanvartan bilgin bu oturun bihigi bu bölümden ürünleri tahacabıt. Bu ürünlerde uytar bütün oxlabra bihigi normativная себестоимость молока janaqtabıt. Bu normativная себестоимость bit bihene bıyıl töddün 5 koy boldu, ortatdan Allah bitne. Manna meton ügüser xatarda xarga, потому что terehene qayısılar bit arastar. Onu enerte böyle ahtan tüsüs enerte böyle ahtere qayısı var. Onu ручной дойка полумеханизированный, автоматизированный diyen qotonları bartarastan расчёттар бартатынатыннык барар. Онотон ортотунан мандыгылан ақтақпытына бихене быйылгы нормативный себестоимость бүттөрдөн 5 койга тагысты. Онотон эхилги бу ханга хакон киререн оноте хайсбытын үлехеттери бейлere начотурбак курдуккана биһиги үт заготовительный санатын минимальный заготовительный санат бүттөрдөн 5 кой булак тахтембит. Онну улартылары билим хинжебит. Отбили ховете үйтү туттарыга, эти үйтү камера ден кибитеди. Анан менен хобрит бихите механизированный ден немага барактак бапата. Нактар бутугар илинен буттар кине туттар баттар. Онуктен кача хох илинен дөнөрме балдар. Алар үйтүрүн туттарактарын түзөп. То конечно биһиги сайдыга талахтакпыт. Олих моторун будущем биһиги механизированный деп автоматизированный дойка кирет. Понотон үппүт бу Гостовской тугудан хачтанар бастыгы 2 онна выше сорттен. Онотон бу сорттар петне саратын болар. Онотон жөн эме бир интерестак болгона хайсылар үлдүк хачлак үтөңөргө таластындар ден биһиги бу мехилги топдор градациялакпыт. То есть илинен анылыбыт, онна автоматизированный дойка холору үттер заготовительный сеналара атынатын болар. Оточа бу үтү тутан баран нучаларда переработкалан оңорон тахарачыларга тух көмө олар ийгилде. Мана отурду биһиги билген бу улартылары белемни хинжабыт биһиги бу быйылга холобра системаны лапатына билген заготовительный сена онна субсидияден араксар. Заготовительный сена бут бихена ортотан республикадан агылса кобай. Мана улустарга, хоролустарга, алталы хоролустарга, хоролустарга алсак ковай. Онтон ортотан алсак ковай булар. Онтон государственный көмө субсидия демит отутсак ковай. Онтон биһиге государство качтын эрдегите бут субсидия заготовительный сенаны заготовитель була туран продукциятын атлан, арытын тугун атлан баран сыл бирехинде кибидде аксар. Ону жамму толихин бары субсидияга тәһәлләр. Ону нар хандыкта муня хато хвардак бана субсидия хангалары денар нар вопрос турар. Онотон биһиги бана улар тәхпитен нада биһиринек бремете килип битне хәмәстән биһиги бу ханга механизмы болар рыночный отношение кири дип күрдек. Манна була турын биһига товар туттардың минимальный заготовительный сеналык тахкан. Арыксы ден хок булар. Субсидия оны заготовительный сен закупочный сен хок булар. Минимальный заготовительный сен төрдөн 5 коен бикиле туттардың даны яхотор төлөнү тахтыр. Заготовительный организациялар. Онтон заготовительный организацияга биһиги була турын bu gosdarstvenный kömöbütün subvensiyetün arıçılatınların biri. Ondan birgin kinler beylerin qayıstolarin, kinler beylerin bordoyinlerin ulartarga onna ürdük qaçtolaq selim oluşunu prodüksiyon organına talayak taqtar den. Bilenten kistele hoq metebit hette on birhen
үттенің холдар продукция арый болар. Арый боларын төһөдө спростаган хин кини нискерин табилне продукция болар. Олен бихи болдан талайга тахпыт селне молочный үддүк сыналах продукцияны орын тахал элбак болук тахтым. Атоман хати үгүс вопростар барлык тахта бу хобырте эмете рекламалар төнү хор бу үйтү ымарандар касара сукка хегер тутарык тахтар ди. Тутарык тахтар ден Үттері болатын білген мететтер холобрат тақпетіне бе қас нехелеге приемный пункт бар. Бұл приемный пункттардан солы еха бар сиддерттен заготовитель кәлен малковығынан тейені жабаран олжы күн переработкалыр. Антон бұл орақ нехелектерге солы еха уақыттарга онда ари оңыралдар. Бұл же бәйтер же приемный пунктға маслат цех бар. Бұл маслат цеха кенари переработканы хранискінерге бұдан ордық болар, оннатын уже опять әр болар регламентға. Чөне бихи үйт продукцияны орын тахарачылары бұл үйті бейтінен тұттарачыларға, оны арый оңырачыларға жан аңардан берепті. Одан үйті бейтінен тұттарачыларға бұд, оны арақсыйта жан құлабыра соллақ естәқ, оны возможностях сәрігер заготовитель бейті цельномолочный, кисломолочный продукцияны оңыра хатыр. Потому что кинеха бұдан барыстақ. Онтан арый бола тұрын бірген оңырутал баған ехін кені да, соло ihe вақсидерге оңғылдықтақ кені. Потому что кені бірінтәбелін әкіркі болар. Тұрытын чоны үйітіні тұттар хата тапытына табылды бәті біттігінді. Ча Василий Владимирович бүгін хастаты кәлем бейхақа сүрді ақтуғалаған информацияны терді бікер мақтана бұд, әйхасы дейілері, одан дөрі бені мағара бұд.